Limbula, nak na siya mamay. Nak na siya mamay. Kadambul be Amerika. Kadambul be Mongolia. Vinaka ni mbulu vinaka na sema tiku mai na ve sai burabura do mbulu me Engilandi mbulu vinaka talanga me New Zealandi vinaka vale talanga vikim ni na sema tiku mai viti mena korro do leisuba ni taka ni mbulu vinaka tiku boka talanga kina vikim ni na sema tiku mai na mukai lau mai vesari ni taki ni na siama tiku mai na vital no ni kua ni do saranga virna no ni ngone leo na nom do asa na mukai lau vesari na mai no do bulan tiko na ya kavina ni kua ni taka ni samaro tiko sono vese viti na kena samai o tiko mbeka na songombutu na buku ni matengona COVID-19 kariwa yo klandir ser tiko mbeka na ngone na serekini bule ia na visin lutule bukeve kito nanto surati tuka vida nanito nananda dorbo se nananda ngone leo na biasa viti sa talbek ngamen na biasa burbura na betambana era kelitenikina sa nabono era dabu so kina ia na signi kuwa kita maro taksara na leo ni timi ni talano with Dr. T Hawaii ni abakan do nuya na nito kerkere me may nonto bulan na singi binaka ni kuwa endo na ngone lewa me bakausa na buto chika na bulan na buto mekina na mukai lau vesari na may wasete ko weekend na be talendi so apaka tawlidi kina na ngone se ngone kina ia na ngone ni kua enda marosar ni sa mai tega buta ko kwendo na nona buturara ni bisnisi mai na talenti nga o ko apaka tawlidi wa na ngone se lele kina da maro taksar ni mai tega bat ke kenda na kabina ni kua o koto matemosi bule binaka koto binaka ba levu na no musema mai na singa binaka ni kua
Bula Vinaka. Bulu-bulu vinaka tiga ni kuah? Bulu-bulu vinaka? Iyo, bula Vinaka na singko. Pada beraniti ka bumatangan into vital na ni korunyo ba madal teke muninga na buno ni dabutu mekina na buno susu mekina pakatel ngakina na korni bulin ba kwa bulikina ke bakai rao naka Tomada we Vinaka na programa bata-bata ngona talnovi dokti. Vinaka vikim ni ke na varorong me na vesei viti. Vesei suwa na ngona ndrengo ni lockdown. Kena vesei vura-vura nindo teledvali na bata-bata ngona talnoki dokti. O marota ko vale na numdo visureti na tim ni Dr. T na nungum na numdo visureti mo may talno numdo session ni talno session ng bangi ko. Na rangung o koto matimosi o daw tumay na koro na vanua totoko kambara na koro na mukailaw may law e wakatik-tik na mukailaw visari. Nunggu tumbu turang ke nunggu tumbu marama ro ngamen na korona mukelau me kambara kito leo itul na vita vining waneleo idongan ngani kito lom ni vale ono beba kamadal tak na buno buli mekina tikfu primary school may na yasa sa bakara may nalutok ka SDA school ang may bawtian nung primary school nursery primary ang may tomanong secondary school Davy Girls Samambula ang bawtian nung secondary school Suwa Grammar nasiste ang sangay may tomana sarana nunggu wuli torodake na korni wuli we ina FIT nangonaya na 2007 to 2009. O ada kawakin na program ni wuli na high diploma in industrial lab technology. Ena nunggu vinakatanga mo do di kia vale una kendo bulia na tamata na kenda rani bulia me kenda kawakin na kakenda rani bulakin na vising me bakana kakana kena nunggu do tali takna na science subject ena nango na bulikina yung may kilana bakalakan iling bakana bakalakan ni masi nangaw na kaya uli making na primary school may adawa na secondary to tertiary uli da chik gamay na nakakanimas may na marama na tinanang pasawa kawin o makireta matimo si tango tal nga vir na daw keskesa nangaw na nonang bula totoka saranga totoka isa o marutak sarangan na darangon na ya wili ketiko na nisbeba andon na nomu italano arto ngalimbaka ni na kabir to bakla fijisan to litarin ke muni na nomuni rakaka dilinga iyo au sa tali takasaranga nanunggu wili kan gay batal nga sa dorong at tiko na beka do dakaw na maramati na muni ba sibi na non na rakaka dilinga kwa sa kabitungo be na wanga buka na Fiji Airways iya totoka la ramada na numurai koto ni ko tumbu da kitiku mai kena numundo ready na non do kesa na dabe do lako tu na numu vakasa na numundo ready ko ni do kesa Gono, nanunggu tau ni rengal nangona o buli bits making na kes bi na maramutina nangona se ngone like nangono se teenager kina nangono keve ondo ready chiko beletini vedala chikina buli o lako kina
ikor ni buli au siang sarangin daw we kawai tak sarwali baleta do tali tak tunga na buli au tali tak chip na ngona ya na 2000 early 2000 and nangona gail may sa tobi mati na maram na tinga na nona tobi mati na kensa o sangi ta kiri o pa mo na may buke na nona vakam bisnis na ngona ya na ngona kevia o buli tinga kine o sa do tutal o do ki kwa talnga na vakak nilinga ochi sangi nangona o sangi do ke kwa chikme na lew nona Daka products ni masi kena nona daka projects vena nona daka ni masi au sangi batundi teke unangona meito matina au sangi kuna ni vada mona bita na nungu daka wa vinakata wakabuli meito mana na nona daka nilinga nungu na ya viau dua na emboli levu kina nongu mbula balete wakai ndo tani wakalevu na nongu tovo ni rei na ngona ni ngone nongu tovo ni rei ni wakai na ndui mena kau butalita ka wakawuli kena kau na lakal mekina na vika kleten kina kaya na nona zakrak nilinga na tinang ya nongo sange mirida ni sayang a weekend nangonongo weekend mem natambang wan nangonongo weekend mem do wak dungena na mamil le subatale na wika ke mami kileten kina kawito ke na kena bulivi na wika ni skills wakongo ya wika ni dak nilinga waongo belete wakaelenga nonda tuwa ki wakabuli mai korni buli na vika ongo era ni buke tarada ki nonda mbula na visinga buke na nonda mbula wakailavu ke na nonda kila taunde waki na nonda vanua na vika kleten ki na nonda vanua naka sawa totoka tali tak sarangana no murea koto na no turban bimbi auro ni rei sarangana duindu ni kala komena no wakasama ena no mu rei wakavuli wata ke na kesa bla ro duindu endua na kamakawa iko na kau talita ka sakabo ka sainisi na kani bandindi ke ro duindu sartunga Ia pakatapa rona tavimu nangona sa kere ko kino no muna na tapa na non rourai. Na tua kangu kami adanga na formula 5 na nona buli kandonga ibuki nungu nachunga na dakamasi na keskesa. Ochi sangai nona do buki nungu nachiko endo wau kaunge chikero na tavi nangoni na ni kero rei ni like for example professional serangana keskesa ni do buki nungu na valeu endo waunge chikero na dakava na dakava ni ko mantanga tambong oni kero mboli le kero na tavi nangoni na dakava pa vatondi te kero kini mi kero tali takalis ni to kai kero manga embula kina na visinga endina sengen ya do na buli na ksara ia mbula kina na visinga na mbula wakai lavu kena vikataleso sa toto kasarangan dra ka maro ko ni revi ko ni ko sa may tali takatalanga dua na kano na maro ta kena ngone me bakaving kina na maramana tinekito maro ta kavaleu ni ko tamay na vakasamba kavuli mo may implement taktal nga kina nito business na trade kina raka nilinga na buke baka kila kina na category ni business kan sala ko nangonongo na nito promote ni raka nilinga na masi products mati products Matemosi ana ya ni mundo kampanye Matemosi masi product. Iya
Chico ndo na mundo Facebook page kordo vitar-tar chicken kino iran na leoni panua. Chico, kito home based masih business nga Valley, may nito location nga Vesari. Namukailaw Vesari. Kito ndo produce tak tungay visi nga na dak niling kito dak na masih earrings, necklaces, dak nga may na masih makatamba kindo nga na masih kiasa. Kito print tak nga according to our na nito print nga ni namukailaw na designs nga kito kleten kinamay namukailaw na fine designs motives ni masi. Kito da couch nga ni Valley gerando contact kito nga may na customers era da on Facebook on our business page. Ikya kito sangay to manakina nito market takana nito masi products una. Yang ko bir nando bol chuka ni bikim do bisu chimba kana bono do bitar taren kini bikim ni. So na bibo no bibalang nangonongo nito market ni business sa laksar chiko na UK to the US, Australia, ke New Zealand nangonongo ya non tali tak vakaleu na leo eviti na vivan na sei vuruvura na non tali tak na non re tal na dak knilinga non dak knilinga me ya me da vanira ni dak vena sau ke na taumbe ke na vikale so erendo vinakat na leo eviti me re kin na non ration nangono satu to kasaranga do mananga ko kontar to goro ni mamadal takamon sare ri bilakan jina naka na guarda selalu dak ngamay na masi print nga na earrings aunque dak mga kina necklace kenawanga na vau ke toman nga na shells era ni lorenga na non davi mata sawai vici isa to kasaranga utalita kan iya sa tinga va mas nga ni vici sange dakakina na necklace. Sa to kasaranga. Wala mananga iran na ira buli chukoy vici. Lebra daw buli bikim daw kay vici matanga. Nangone tiki utakina nito na earrings era levu na nito customer era vakan rukai na nonra reda ni daka na masi mele masi earrings mele sau me darama na marama era vakan rukai kina valeu ni rareda ni laksar mele lay vaya na products era me na masi beterendo reda tunga ni do dak tunga na kali na masi leleu era senga ni do reda ni raseng reda ra ni dak kali merera ni me taumbe se sau nangone rareve kina vakai kota mai vir dona maroleu paya randongai tali takina volia ngone to sangendo reve kina to sangendo vakasam taka me daka me quality so that me last vir non nito customer ningone ra kito sangendo daka kin don kene wale meroni quality ve nonra volia na tamata mer nito customer mer rendende nonra wang takachiko na nito massive products me water resistant na kana quality reda to kasaranga ya red sa kana pasaranga ba na muka la water resistant Toto kasaranga. Maruta kasaranga. Kila elak mikin na posaba kandabu ya au na vya wase ni kuna na innovation. Innovation. Selalu revikim do na bubale na matimusi. You are thinking outside the box. Sa siya ninda kawita kambyak nga na masilelevu nga. Kwe katu levu tu
Kwe baka ngataki na songo. Kwenta kila se doni mayona. Ona ortono mupu. Ira kere ya bi kita to na tambangon ng unonggo bi kim do na tambangon no bi kumatanga be ya usabe bi ang kasi to kim di se bi ngon oni sana reda mai you have to innovate Saro te meratalitak me chiko na tombe me chiko na kena sau sa to kasaranga. Sa yung matanggal ni dorbital no chiko sambole ke wa chiko polisu mo sanan reba sarangaya ni namukailaw bikim do mulibulbun. Iya, da kena rere bina kamatanga ko kontar chikber. Saranga. Iya, totok na ka koto. Iya, ona bakali solista bena maramati na muni o klani vuga bikemam kili ko na mangos nilingana lako talaga mikino Catherine Spicer kona maramani Australia ko may da kaba na ibola kona masi the cloth of the gods nona may baitabi may bakay nga taki na mati ni nona kesa na Fiji Airways rin do man rum pamadal na tikina ya doon na project yan na nawang takyo nami kasatan na Fiji Airways na design ni Fiji Airways oyo do virtu nang naluben na bang text nga kinawali balet mo kiko na walay na talano ni balembali ni nona motive si rakava kina vikataleso vina katamayor to na Fiji Airways. Na Fiji Airways designing rongo din competition taki ya orto arevina nga may venavola ngona na Fiji Masi the Art of the New Millennium book orto arevi may kinena meron ni rakava na non to design Ikia sangger to lakovina may vena through that book nona to kilemena na volaya niona participate vena volaya na Fiji Masi the Arts of the New Millennium Otongere wiki ni ona erani wakamadalata na imbalimbali ni motive se kesatu kina na Masi belatan nanda Masi na kawaito ki endo tukunikenda nga tukunikenda esenga ni kenda do la kain dona songo me kenda taronga da vai la kachiko na songo se na nindo lilitunga na Masi enda kila kina na songo da vai bakaro tekchik kina singa ya erani na kenda sing tukunikenda ya na vika kila tomanda nunguna Kaya may jingtaki na may nakava na video is designs. Ot sang may tamanika na nito nakava na project ya. May adova nikito umbuliki na sona orto avinakata na muka designs. Balata ni very fine. May mbiuwe na Norto Airlines. Geo maramatina go esang ni dowat kinawakasama ang balete sang ni design sang ni nona nga na design wana muka pa sang lakava kina sona motives me tweto to watanga kina balembali ni rere ni designs ni mas ni na muka sang iraka kina na motives ya kina yung balembali belakawat kina nonro to Ricardo winakat kina Fiji Airways Airlines. Na. Sa totoka. Isa. Okana akan may biso take na roka ni Wangabukai kenda matanga biya umanangan gutung rakamay o sandore tungan na design Macau niya Pacific nangon sa may biso ken may Fiji Airways nangon ya kato chicken may Nisilandi nangon sa bakaro romi kina Wangabukai misati ko roya ni Yokalan kwa sa rere bina komentare de main na Masi ng buina watu kina ruku ni Wangabukai toka kina na mati ni kesa to toka din dagare na bika no na bakay tayo na kaya makasya ni bakay tayo ko na ibole le naman kaya sige ni bakay tayo ko bi Catherine Spicer kaya siya ni kilay na manggosa nilingay na
Sa totoo kasaranga. Iya Dona vi nanona kele don toso tos dona chungan vi mo dona vi kele da kavo Catherine Spicer nona tareira kina rakinilinga nina iya me kila ya ni na buturara ni volleyball iya me ada wana project ni PJ West airline. Dona vi kele da kavo kina me kilai dona marama vinaka ni nonda vetos na ikawai tuki kanda me dodingo mira kalanga werna aves baka erendo kutu me liu na vi baka samera baka rara mataki na nonda rai yena mekenda dodingo ma ye mekenda kuani ndau kota mekenda kuasari ni ndau mbitaki na nonda baka sama nonda mosita nonda culture ya na kau nanuma na nondra mekenda dau tunde mekenda klan na nonda ya tunde Nasara. na Isa. Don di na rebina kang gore, me bakan kenan do bakay bola tak ni tuku-tuku me bakan isa kilani bunga na ngoner do kay lengo ira na tukan daw ira na bunda sara lengo pa takin kaira kilatu iya o kenda na to kini buno bakan do siya kanili buno ngoner menta do bola menta do bola na tuku-tuku se menta bakana kao pamadal takaya so na mati ni kesa itu na ranra itu talaga na kenrimbal. Iyo. Ang gerito nga na pinaiwala ni Catherine Spicer, nanon ng tambe pata kina, nasa nga ipamadaltak. Ngwa na matinikas ko, ngwa na gana, ngwa na kenrimbal. Dumandangan na kabi, kada mandangan ito kay, sangay rabi ka, madali rin, uy, karimbanyo na matanikas mo na gana gore. Ya, kwa ngolikin menda na reda na sana roru na reda. Okay, salak mengo Catherine Spicer kwa marami ni Australia sabi na kate may wala na kini tuku-tuku iya na kenayang nga. Ito mo sama yang sarbikim do na lubay makret. Do sama ito mana sarango. Ang di ba may simbula chikon na may reda kwa na nabulon do sa tosukin na luben. Sabi na kaldi na. Ni kito do da kaba na keskesa. Kito da kava traditionally kito ndo wasiana nito masi ni na kai babuli da kito na maramati na kito nangono kito da kava kina traditional masi me baka ngataki na ito ke occasions kito sindo expose ta kavale na social media baleta ya baka ngataki ken ceremony endo daka nonda culture na ito okay nakangone kito divert takin ito products me lako na taumbe kena sau me rawa ni kito rawa ilavo me kina buken nito bisnis me vena masi lelevu pendo baka ngataki vena onga ni kawai toki me kuni ko tikito levi me na bakasama ni nonda do maroro na nonda culture sa na bakasama binaksar nga wasiang gure oklan ni na so era nando batataro me bakan nindo manalakaw do reda koto bakaso na matini kesa so nangon do kami tong toto batrangan nito or to mi samo o sangarit ngoya or to mi papinukini Solomoni tutal tunga so na matake matini kesa iya chuka nga ndare nga ni bango takila ngwa na masini Vanuatu ngwa na masini Solomoni ngwa na masini Papinugini iya ibiti matanga ngon bakava madal tak chumengor me namu kachuk ngana nom do matini kesa toto kasaranga reda ken balbal na matini kesa kaya saat paktablit nga mo namupu benamuna saking wal sar me bikim do don todo pena matanggal ngor o tali takatalanga ni do wasia chiku kona kena ko melako bena bisnisi chiku na kena ko melako na kabak banua sa ni do di na rei yawa ya
Wirembekar na barong chukumai na liusar na kar na buli da kina membalet ni tarida kwana kena mararoi na lomani bubales na vanua sanga chiku na kena bakanguro ba madal takamai kwana kena bakanga takimena sau kwana kena bakanga takimena itombe ia ndo menanga na kau be bak madal takani sa lebu sarangan na tambangone koto klani kuna bandoni kuna roni tokona ni lebu irna lubenta sartu bala nyembek ndo kena baritaki se so sar susu tauni sana bebia mama Lambeka mama tiambeka se bobonde na nonra kila se na nonra talita kambeka na ka bakabanua se na kai kila tenikina bakangora no mundo umasi ia dono kutaru koto na nomu sama buli da kona kesa do sama da kabata babu vale o reida ni bakai titombo na nomu kila ko matanga bakate kiko ni ngone leo ni kambara tamani ni vesinga kito da kabu kina keskesa ngona se mbula kina tine kito wa buli kito wa vosa kito na nona tal nona vengauna vesinga kena nona da kabu wat kina keskesa ini ngona me ali kina bakaving kina tine kito ngono kito tomana tinga kina nona da kani linga tomana mai kina vi nona na ki tumbuna ki na tumbu ki mami wakai waktu ndi taki ki mami i kito na rakava mananga na visinga na mbali ni nonda kawaito ki nonda bimbi ni nonda kawaito ki tu pale na nonda mbula na visinga na ni kenda rakava na nonda rakaraka nilinga kenda eva imbali kina na nonda tu na nonda vano wiki sa totoka si benak saranga koto na nomo se chuku mingure tapi mata na nomo iba kasala bir ne tambangon impete so ne tambangon erdo barong chuku mai rando saraba chuku mena program mungo membeleta na nonra kilambe ko sono dorobo na sibi sono ngone leo na tali se sotal na kara kiletin kina tapi nomo iba kasala bir Don nubu bakasal ngawir na tambang ran do talevali na program go na Dr. T Talano ke rando bakamuria bakaliw na social media membalat na rakam bisnis nabika kenda bulakina na visinga kenda nangandre nga valiw na nonda bakailaw taki kinonda bula kenda ngandre na visinga yen dongo na raka nilinga kenda buli da mai senga nile buli di korni buli wa kamata tasara kenda rani buli da ve tumbunda ve na maramana tinanda me kenda do marro sarva valeu kina nonda bula blatendo na ngona rani enayanga mai kina weekend na nonda tarara kina nonda bula nonda watondi te kenda kina vika kenda kila kina bola kina bula enda klik sulia kina nakalo weekend na nona sulsuli wakame beach kenda kina na vonwa beach kenda kina wakame kenda kaibit na vika kedenga ungo ningone kenda talevali talkina na nonda daka nilinga ba kawaito ke wa tondi taki kenda me kenda tamata kokwa ni vanovi binak sa di nasaranga binak bale benunggu leo yen total man danung kutar balete ni doni chuko na tu mate lebungo na COVID-19 COVID-19 kadiwa pakata manda na kena tarana no mundo business se daba era tiko bikimdo na kena era tiko na mate lebungo endona kai baka ndrendre taka se baka raro taka na mundo taka dosar na boleh we tara bakali na nito takang business na ngone takamay kina na matingo na COVID baka malum eba leleta kana nonra talevo may na nito customer na nito products balet na kena lako na kena postage taki kena kawaya kasi nga ni focus to kina na nito ray nangone siyang kina COVID nangone
laku may kina COVID tara Indonesia na baka malum taka kina me baka na bula baka ilava na vesinga kina Indonesia na baka kuata kina nonda tarada kina nonda business like doing it on social media like online marketing. Kendando neglect tak tu nangone tak may kina technology but nango buke vakararama taktal nonda rai mikenda tarada kinonda makete merao ni kenda rao ilavo chiknga kena na visinga me vakanga nyasenga ni lakume na mate na COVID naka. Oh, right. Naka vale na mo se maya bikim ni na warong tikumai au klani so bikim ni na kila na ndrendre ni kana bakau na bekai na posi sarangol sa tutu na may na posto besi saya nga sana bian ndrendre na bakau Amerika sa ndrendre na kana bakau baleta na lawe sa biumai be na bimatin tuya o maruta kan siya kan ikim del lelekin do bakay nga takatsungan na social media nakapakay malumun do na san nakim do retal do tal na san siya na Doon ina kanjina jina todo totoo kasaranga iya total nung butaro may baleta na ken baka tawuli na baka na art and craft o baka samta ka koto nung kutumbo ta kimay awabuli may nambua primary school nambua secondary na art and craft do na kambimbi berto na gasnivul kito Antonio mai do na turangan na no nasta timori do te o ko don roini gai do bata ulit ke mamtel ngako na rakanganim bilo o nganim bilo ke mami kar tarangati ke busar ngame na kentik ke bu sangai do ko lebi na kato dok sangai do bakang takina sani beva me tava ni ke mami gai do woro kame rakakin na sawe iya ondo reda nangona ni bulia bakai do tortu mama dan art and craft baka me na mathematics na tech drawing na back na science baka labeti da kitu but when it comes to art and craft baka me ngai tukun tu weekend art and craft do bela ko sanaya gay na kena room laylay libo na ngono kibem tabi tu ngai tumba me kemem yetu na karinganim bilo na dhamma na nomurai niko vuli me FIT iko abul talanga mesuwa grandma ngo sanga bibibu ke bena business ni nomuna na dava na nomu mata na nomu ibaka sala ke bakara bakarong chukbe mengo so nangas ni buli erna bakarong tal chuka ngarto na tambani ni buli member leta na daka ni lina dono na hindi na sar na mo ital no yo talanga mo sa tab nangon ni buli na nonton biling na ating craft na bunga weekend na nangon ni toki kendo do kila baka toma na talent so may weekend may tumbunda may tinanda may tamanda gayon kendo la ko ni kinay ko buli baka kendo sini focus tak tu na baka do biling itu na kalasya yan nangon may redekina na kenayang na rakang bisnis na ngonombo may bagam bimbi na tekal takin na matingo na COVID may endo support taken via do na kavalolo mamandanga nandon do biling atani na kalasya na ngona ya na ngona sa kenda la kovango au ngai ba kasama tak bakaliw ni ndondo no me taray daki me bakang bimbi taki na kalasya beleta me natukuna vir nangon bete do bakasamtak me suwagram do nong gas nibul do tukuna not all of you will become a doctor or not all of you will become a lawyer, some will be like a full-time housewife but those kind of classes is much more important to especially to women in business because ko tekina ereni taradakina nonda skills kena nonda kila taun di vakina nonda vanua nasaranga kandi nasaranga nakautukunai korribule me kaber na barong tukumengo sotalangar na bandi takaya yo senganin dali loekede senganin dali gas ni bulikede
Iya, kaya kami da rede Betul. soer lakoma na bura-bura ya. Iya, so talangay binakan dalingan. Erna kesa-kesa, erna dula-dula, erna sibi-sibi. Na bika keda ba totok saranga baut. Pinaka. Iyo, o kelas na kombek ngaya so na taro na numa mendarubitan no kina no guleo. Di sebenarnya di medaba na nandarubitan no ichuka so ona bia baka bini-bina ka bia ka bira sendon na kau bia kata mawasia bira ra baka rong chuku maya na buku ni no mundo bisindisi baka bitadini Naka tomanda o via baka bina valeu ve era rando be wuki wiki to na bakasala takini nito da kambisinisi me baka erto na group na websi era na nito vito kani baka da kisi erando di de baka kito na di bata kit mamido wul na rock markets suwa kena vakambimbi verna nito leoni customers erando tali takavale una nito products masih products kuerna kay kito na mukailaw na nonrando vito ko ni vakaleo sar na nonra nonrando kena nito bisnisi nonrando toko na vale na nonra market takana nito bisnisi kuerna nito mata vale era tokra vich kito na lomni korongo besar erando kina kay kito era ndo tali tak vale na nonra support taka mera market taktal ngana nito bisnisi kena vakambimbi verto na Fiji Arts Council non rotondo vaka promote takana nito vakasama ni Raka Art menduana metos kiliu na kawai toki na ngono kenda sala kawich kono ngono new generation of now. Di nasaranga. Kladora pasan din nasaranga tu kono mengo the new generation me kantor bitam tak chumilu ya sabi saw. There's a shift sabi saw ngo may nanon da rede chungana kenan do dakan na mas me pakatakan ngoni liu na ngono ko sabi saw sa lebutal nga weekend na ito ke rasa tunggoy balang. Do menanga nakau redang gol di menanga racuk go Amerika santo bulbul serangan di bakal bikim do totok bakawut iya sor tar cuk minggo kem kar bina kat merawat de bikim do se meravitar tarail bikim do erna tarikim do ni bakal kito na nito page nga na Facebook kito siyang ni nakawana nito market na Instagram kito Facebook nga Bleta nindo boleh wendo mana tucuk nito bisnisi na kena ko may na raw materials may na nandawi koro kita do kolektak may kinabakana masi na voy siya ni do consistent may baleta ni do sa tava non rawa nga baka vanua non rawa nga baka buvale kaya nga na ya kita do stick nga kina na Facebook page not the Instagram, but me like maintain ta kana nito supply where na nito customer. Baka if we go to Instagram na boost ta ka value. Kito na ngonong ko kito vinakatangami kito promote ta ko na Facebook. Me rawani kito maintain ta kin na nito supply where na nito customer sa chiko raw. Kararaw non ravito non contact may. Me nito Facebook page nga na Matimosi Masi Artisan. Me baka rave ota, merangay vitar nga may na nito messenger na Matimosi Masi Artisans. Oh, okay. So Matimosi Masi Artisans, Okay. Oh, kembali ravitar nga yan, niralak nga na messenger. Messenger nga raw Okay, ya bikim ni nawarong chukumai kem kau ditalita ka so non to sau rede mandangan ito misantar to koto kaya wala ka to mo bale sana likere may na tumbungon totok maka wadi koto rede bina kasaranga sana biten no buota
sana ucinganggo sana bitan no kuota mana kay vako tamai totoka tali tak Sana kuna meya iya sana vedu rutal cengan kina na tombeng me kanai va menagay nomo. What? Because this is the only piece for the day. Rida. Sana mama rausar kem kasana baya na nandoro bitalan no sana bola sarngan dito na nunggu wal kerker veiko sana bitan kinum sili to kasaranga maratak saranga bali ken bali na nung do wata chuko kem do koto do wata masar chuk ngai na koro si bino puno do wata chukinum do mas Iyo, kita do wata masi inamuka mode erke na yanu era da kavana do tuki masi watu lele me kita do kota kele mekin na masi me kita reintroduce takin na non radiman na customer ratu na to business na ana masih bula-bula masih bula-bula masih bula-bula oh itu to kasaranga wata mana boy kim don do wata maybe na voi kita kota ngamay nairai koro ke onay lau Sandina ke vato ke bulangan na nito voi belete bonua leukin na voi Toto kasaranga sredia ando na ngoni salatali do bibu ke birna marama meroto kin sonor to silin dono Sareda ke balang-balang ko sana pambula sarang goberto ke na bigo bono ni labutumia pambule nei rai koro ono ilau orto me batoa ke bulanga bakatalanga kin orto me na mukai lau moade bate ke batulel totoko pako uchreda orto le orto barro chikumai en nanongo program ko sarna barro chikumeni kuwa na marutak sar ni sar merida na maweni lingandra sagala ko wabu kina besi buru-buru ento na kau do be bambu lebih na do te boy bat kirto na te mas iyo ana ngono ko ba bulen vira may watulele ayrondo tak may na mas ke may bulia isuwa watulele mode na yaw ke oneata na vena voi kina vi korke deo ada butichi ko bunera ndo supply tak mai na ni mami raw materials na da handicrafts ke mami tuisuwa ke mami do va vina kvale bunandra ndo dungen na vi ka me toman kina ka tokoni kina na mami da business esuwa sawa totoko baka woti naka baka leb sarakoto baka malo seren bi kemuni kerto ke dana nom dole ni vale na muka ilau e bisari baka ngoret chungo nom do esini vale me bisari totoko baka woti talaga na design tok gorin ta kumu re binaka na iwau ko lili toka babi ni binaka sar baka lew Iya, biar kita na barang cukup main satu kuntok mayao o koto ke baka ni binakatamo ni Ota ni ngalangan na Facebook ngalangan na Facebook ni baksangaranga na matemosi masi artisans ni ngalangan na messenger ni bitar server to ni ngay bitar nga kinano mo ni Ota ni Ota nga ngo koto sa na Ota yan Dono binak binak trabalho Binakmalam sana sa mamay kata salolom sa ni mali biki mundo dar na kay sa total ng ono lakon kineviti binak trabalho medom okay wale manda wale koto sa nakmalevu bikim ni na barong ti kumay da ba ni binaksar ba kalevi koto en na sulena na ngauna menda may vital no na kami ni sigani kuwa en walu na kaloko na ngono may viti gosa na bolak na diwa iya da ba ni binaka ni sulena no na ngauna o koto me kito may vitalan no en abuko saranga ni manggosa ni lingan rato iya
nda marotaka ni viva tabulit sernga na maramati narto na bakanta kilatu na dano makereta matemosi sami bakadengu enda kilani bungu weekend do bonda na wanga buka na Fiji Airways bakita na maramati nana ena kena bola ni bola ya na maramdo bola mi Australia o Catherine Spicer apola ko na ibola ko ya kerobak madal tak juga na masye ia na buku ni non rtore na daka nilingai makereta matemosi arto sama ni bitar tareani na Fiji Airways bua mi bibu kena volai se roini taki na matini kes ko sa tunggu na Fiji Airways na sini ko bola talanga makereta na yava kede ni be matini kesa tuna kena dandra na doya undo kastu ko na dana makare sotal mbekaya na betau kena bi matanggali talendo tu ya tamarutaka ni sabolai tu bakai bola saratal ngabi ira na lubenda ngoni tu ke saroni dale kret ni bola ya da wuli tal ngakina na be ya ni bi masikete enda marutaka ni sarbakai tai buirna nanti tambongon ne wilikina na ngoni leongo o koto matemosi kena ngono go be ba ni binaksar kini bakal bikim ni na be se burbur na be se bito ni siapa tu meni ko na non rado vital no en singalo tele buir na non tampongon na be lo tele bukede na rado srechuk me bitani tampongon mera vital no taka na non talendi mata sawo che da vital no chicken kitumeli tunggota kwento daka yalo ya bala nitak ni sobikem ni na bibu ke be na nona sasanga o tumeli babi ni binaka bikem ni kede na bi tartar cukumai mo ni bibu ke be tumeli yango babi ni binak talangan ni bikem ni na nomuni bito ko ni tiko bertona bubale na matemosi na mukailau sama mata takirtu tiko koto ya unitak ni na bito ko ni beir na nonton ne leo kir na nonton robo cukup bir na non talindi ni kesa se talindi ni sibi se talindi ni tuli berton wekanda to mi rewa wakatal ngakin mi nanronga na non rakilan na tuli na be talindi na sulit main na kalau weekenda sama sole mawi rondang kasi beronde tumbu weekenda sa kambimbi weekenda ni tambongon ngo menda tomana tali me tostalani be irtal nangon ersege ngolit kumengo yang baki kena bi tambah bak satu mata sako ngaya au babi ni naksar ni bali bikim ni todo kana no ni siama ti kumena sinu bilang ni kuwa ni takan ni na angara unati kono na tambula balati ni doni chungo na covid tin kadiwa dabak murechuka na lawa mbiti chukmai na matintu meto bini sana yalian na mate lebungo nakavalevu sabama chika ngoi Hawaii bikim ni todo ksara bak mari bikim do kede mena mukailau mai lau ke na mukailau visari au sabak mari tikayani ni mari man